Hei tā te uepu kaiako o te motu, he toko iti rawa ngā kaiako i tēnei wā, hei whakaako i te mā tini o ngā tamariki. Ka mutu he kino ke atu te kōrero mo te toko iti rawa o ngā kaiako e mōhio ana ki te whakaako i te reo Māori ki ngā tamariki. He ai ki te hunga matapai, hei te tau 2030, a whātekau mano te nui ake o ngā tamariki kei roto i o tātou kura tuatahi. Nō reira e pai ai te whakaako i a rātou me whai i te kotahi mano waru rau kaiako. Engari ka kimi i aua kaiako i hea. Nei rā tā tātou tū te tōranga pū, e ruera re kura. Ei tā te tumuaki o te riuroa, nā wai i kino, ka tai ka kino ke atu. We're really struggling to get teachers in our classrooms. We've got relief teachers who are actually going into full-time positions at the moment, which means that we don't have relievers out there across the sector. That means that basically if teachers are away at the moment because they're sick, then we don't have relievers to cover their classes. E karo ai te mōrearea nei mā te utu tika. So we're talking about a significant pay jolt, a number of the things that we're in contract negotiations around. We're also talking about ensuring that we get additional support for our children who've got significant behavioural challenges or additional learning needs, so that it actually helps our teachers with the work that they've got to do. Ākoa kei reira te awanga mo te tukuiti o ngā kaiako mo ngā kaiwakaako reo Māori, kei roto rātou i te korokoro o te parata. For Māori medium education, it's disaster already because there is no one. There is no one to go into classes, and when you advertise, some people at the moment are waiting 5 weeks to get an applicant. For Māori medium, it's actually, you have to go out and shoulder tap people. Ko Michelle Whiting, te tumuaki o te kura tuatai o Corinna, ko te nuinga o ana tauira e Māori me ngā mautere. Ei tāna e tika ana ngā kōrero a Park i te mea aungara ngā pukenga ki te kōrero Māori me mōi o ngā kaiako ki te aurea o ngā tamariki. At a very basic level, we have to have teachers who can pronounce and actually speak conversational Māori reasonably well, and can really understand the experiences that our students bring and value those. I oi, ei tā te minita take mā tauranga, kei te ngana te kāwanatanga ki te whakatika i ngā raruraru nā te kāwanatanga ōmua I raru ai. There's a whole lot of work going on, but it's not the sort of thing you can solve in 9 months. It's taken 9 years to create this problem. It's going to take a little bit of time to fix it. Kei te whai whakaro te riuroa me e mea ka porotu ana mema ei te kaumā rima o Here Turi Kōka. Iriwere Rerekura, Te Karere.